Sunong tatuong dati din sanan kana umay toko tilong busa iti kesisan magyampay ta kabat isong sampayan. Kinorohingan asundo isong kerjaan sorga konsikaw datatuong iti insan pakago kanu yahay dat kapagyamong maya dat kay sisan iti konsikaw mantadat sa kadungno disamba iti napot kay sisan dahay nga amu arubat asinon dat itamudon rikoton no panambarasan dat tatong bayno. Tinasambayang hay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong tatong kumadati insan po konsikaw kumad panghakan do kinorohingan gisambot ino po itadaw do bayno anway agaw dati dot sanga daw po ikasodop nga jam kasyam taluno po da nakalalu takon na kayong punta tuong bayno nga nakalalu hikadaw dalan minanginumbot minamumpug ka piasaw dito dun inuman no intay di hodam nga ano di kontok kontok kaimpunan okay alan sandat osono nga piramutan nga kita kuno pa YouTube mintolong no motid kita kuhoy belum nakurula tu matu alumisat piramutan iti ka paingkuro tatuang pa bay no hom isa panambarasan di ko insok kago kumadati karait dot keturunan Abraham berasan na po badat insan takano pati nga keturunan Abraham takano batit timpo bay no noritan dat iswang satu tawarik ayat bukaiso ayat 34 i Abraham mo pa nga nakaanak di Isak tanganak na po din Isak nga teko Israel irinohot kinengguason do katurunan Abraham Isak minaganak di Isaw nagi Yakob iti na po kamoyon do katurunan nga papakito dot ay iso o tinaruh teko naputan dot ay pagyang pinayan di hara timpo-timpo ino pa kaindalanan do isuang got ay kapamuhandamanom kapamusarahan idi nga papainta iyo kayo na pohom gisob na katurunan kapirad at tutunan na kayo at kaluarga doho na pod ay atutunanom tapa masjid atutunan gaya tapa tapa nu ibin tay kabinti itakih nu kumun pa nga itapa idi tapa nu nga ako no nako kita takih ko nako insan nako kita pod tadu panangitina takih tadu no panangitawam nako kita ngaran no pod takih ay lan to paintulis gid hiri ngaran baliw nga ngaran no pod ditadu nga ako kaylo panangibaliw uhata kunya baliw isay di tadu no kakuhom isay di hatina no kakum suway gati tulun dot nakopapagulo bo ay mamarahit no ngaran ay daud iko kasi minamarait nga itiadit kapiya katama tiadi nama tu gya papakitad hormat kumat mololohing
nga nu kadi dati okon podi may agal-agalit orang putih nga inagi ngaran di beliau return. Jadi muntak ko padahom itapa takih om tadu gihirin at tunan ko moy no pod sumulok-sulok kagu isay di takihon do kumoduo taduon no kumoduo ako na kailo pengkura kaya ko ay lani dako kay katurunan man ko pagulyo lah yati katurunan kumoiso itapa katurunan kumoduo itakih kumotalu hindi ka mangintawid eh. O itapa kumoiso, itaki kumoduo, itaki atas taki kumotol. Kori ko to po dit, tokihon no kumodom, patumbano ko agumo nat akoy lo datin isay. Dawlo po dit ang ihirit apat tay ko kalimo. Isuang na po dat kaluaran, buka doon na pod, ayat kalimo, kana pod hiti, kada kau sambah kumadaw, pun takod ayat kaapatom ana agantong. Kada na po mo se patunggot mong koyoyo don nuno na po, iharod hilad tawan, hilad sawat, iko iharod ti pamagunan, ti siriba, iko iharod hilad salam bawaig, isiriba na pamagunan. Kada na sambah kumadaw, teko mangiloho kumadaw, tu iyon na po kinarahingan no, kinarahingan di mamiyagu, it menamuli dat kesalahan dat tapa kumat tanak-tanak daw, kumad keturunan di kota lu kaapat mantad dat tulun-tulun dit aratan daw. Noray tandi lo kemundat keturunan yang ketiga dan keempat. Tok intangan to kana podi dilo ilo nga miagali di harohi ginahu dati dat it pengka. Oke toh di dati dat kagalagalan no podi lo nga kinarahingan no po manahakot hukuman kumadit keturunan do kotilombus mantad na dit koboboyuhon di kokihan imolahing ikokihan dati. Kemudian po di nga keturunan kopiro to kono matit mana di inggua sait kaum pinayan. Okay. Kobasan po nga itino po nga iso ot it patilambuson dit man patungkusay kumatulun da suway asaro indad asilih dat okon nagid oruan kopyo ko. Pengkuragati kamon na patungkusan iti dit tapot kopyo. Miagalopod Adam Hawa oritani dati iati no potim tinumungkusid dit dusoh diolo. At gati riminad pap kam hiri-hiri ampakan. Sakiran pod may toko intong got karait di piro-piro hot ay kantakan dot keluarga isuang da kitab nga okito dati dot haro no kopiohit miagalidit nga ako ni dadi ko iyo diri mo miagalidit na sumpah no ko kikitanan gisambakan da tulunum tok katurunan mo ti lolo ka. Ngano pa di intay Keluaran 20 ayat 5 keturunan kotolu keapat kah. Miagali di harare di kamu na sumpan mati lolo tok iyolo no mati lolo iyolo ngai no mati lolo magyang Pinay kah. Miampay da mangiloh to karay to keluarga di Daud. Nga haro okitoh dati det
ay borosan no po dati haro talu. Haro po kanti to gumu ko ilo nga manto ka no po borosan haro talu manto ko rito. Ino pa iko pagulo nga karaitot karalano iti kaugaman dilo katubayaan. Hingga da isuang 1 Samuel hapadam 3 ayat kapadam 4 nga minaborosot ay kinorohingan na po nga mangintong di Daud o mamarait di siya sangulo ni kontok isuang da ginawa kinorohingan. Nga kailan datid i Daud patihom nakawaya iti kamondat kabalingkahangan dat kaposyon nyagal ko perzinahan kadaw. Salomo nailan dati dat isiya na pohom nanuan na kinarhingan dat kasiwatan danunuhot onuan di siya isiya na po nga minamili dat kopintaron kabijaksanaan. Inapahipi na kaya siya di nga pinatumboy o kinarahingan. Numan patahako kumadi siya. Okon na ko ikapintaron nga naruhangan na gidi dat kakayaan kuasa. Ailan dati da sayra no pod opintari Raja Salomo. Piya may parang nga tumitik mila dati kamanda tumitik isa-isa at wilayah ko yun dat osilid isiriba di siyo. Tuin na pa'y pemerintah dahiri nga mambalut. Ang paingkuro kakaya di Raja Salomo gisam buat ina pa'y tulun na rumikat nga mangigit na po titungkap. Tok aramay dadit di haramay ompuya dia haramay rikot may lawat onuan dat titungkap. Nga kagumuan ti mo si tarot ay may lawat pakanon. To kom iri non di mo said pumatakten no hotinan. Kopo haro pasar meeting di hari Selasa kopo giru rumah ako na dit pasar-pasar imiagal ngay doho tu it amu maganak-ganak. Susu. Oy, mumunsa ito ka nagitid isa o pasukan dat iyo tingay kangko. Kadi pasar Siberin som ay susah mati oy. Masaro ko dihil ako lahadatu kasyo. Hopo daw walay ngonwaya ay may lawat. Hopo no walay papakan. Pengkuro ko po. Sunudan no paumuman no kada no po sadia nga itini kumundat ang puahang bugati anggota gereja dati tibo. Jadi ina pa Raja Salomo kamuan tokod apya isya may parang ina pa dihit tulun pemerintah di kaya nan suay rumikot mangigitat titungkap. Irinat makin bertambah kaya. Nga kada toko kasilap. Mantado kapintaron di siyo. Hirih no di dat isiyo na padi nga minanan sawod hinatusan na sawo. O kon na ka minanan sawod hinatusan. Tumanod dagi siyo da pakyanuan di sawo ngay daw. Ano di siyo padulik kinarahingan. Napalid. Asuayan takoy turo na hato sa sawo. Hingga di tanak. Sana retandot haraw na padadi ko pi hotel di sawo. Turo na hato sawo insan-insan maganak son taon. Turo na hato stok koy. Turo na hato son taon. Iso nakarwaraga mangundi nga mimanang.
kamanang po iso pati ki. Atau keluarga kan mangundi 700 piro ginuo pangundit isa kaya nun 700 mangundi iso mimanang po nga hali pia ginumuan da sawo ay soy tanak kot nore tandet hinatusan haro karaitet sayra no pod orikot ta timpu idi karuhang ngay siyod papaindalandet sambayangan diolo papaharok korban tangan ko anuan sebagai korban. Jadi okon ko haliped komondo opintaris yo nga naratu isyo kadao isuang pensuang no kahaharan om pensuang na karaitet ay sawo. Manan sawo. Suai kairi tanak daw kusay rehabiam auruan kopi di siyad memusau da kinorhingan. Om isiyo kadaw nga pinapatulambus pinapatungkus iti kamandat penyembahan berhala miagalo ditulun-tulun dari pasarili diolo. Jadi kita dati dat inopohit ni bodah ka katurunan ni letil lo bagi Raja Daud nakawaya iti kamandat ay masalah perzinahan. Susuhut Raja Salomo ginumusawo kumatalu Rehabiam pusok kumah kinorohingan okon na poko pusok kinorohingan nga papaindalan da sambayang dit okon ko iponuhuan na kinorohingan. Paingkurah to mati. Karahit tapati kamanda sumambayang ki. Tumbayan ako agumu ipagilitan dati dat kano pia dat tumano diti siaran nga tokoy nga tiko nga kasambayang. O nga lidas tokoy kapanaw toko ay say tamparurul kano mirikaw dat pira-piradam nga ako ni ko insanan to kana pati nga ko ngay kasambayang nga ako pia may sambayang ako pia kari ka to may sambayang nga otoron no kayo mo kada to kana turian ay lumiagal di Rehabiam apa siya tuman da kinorohingan Kamun po nga, lo siya karay ta kinoringan dat ay sebagai tanak ko sa ulo na Raja Salomo. Tumbay ato ko lo pasala kinorahingan. Nga ako no ka yung sambayang nagi duli nagi pusod kinorahingan. Gisambot sumambay siya kinorahingan na suhay. Yati nga kada to kono pinrehabiam. Ata ko po may sambayang, papaindalan po dit, ako piyento ko itaguangan na kinorahingan. Yun di no matiit, ay nawayaan di Rehabiam yaw, noretan na hiti. Apo, tumanod na kinorahingan, sumambah po, tumanod po dit, ay penyembahan berhala. Niyagal ditulun-tulun ni pasarili di ulo. Jadi alansan tokod ihati na padam ada pensuang githiri di Rehabiam. Daud nakawaya ti kamundat masalah perzinahan kitoh na padi nga kagalagali tinumungkus di Raja Salomo. Dehiri. Intangan na padati kumaduo mantadet ay kinawayaan do kaposen ni Raja Daud
miagal lagi ditulun-tulun dat ay imemuruan dat pemerintahan da antakan idi Daud na po nga minanan sawo minamrat sawo terma pensuang nahi Betseba ino po hit hanak kisyod bobos sa molohing ngarano pa siya nga Amnon noritan dati di pelajaran dit nakatalib nga minay pangunsamanggi tadi Daud tandu misuaya tina nudiri adik tiri gitu jadi ino po hit tanak Daud da suay Salomo nga pinapatilom busit koki kita nandi kau boboyuhon di tapak daw iraja Daud gisombot minanang saod beratus-ratus turut na hatu sa sawo talu na hatu sa simpanan kalau gundik ilo isuangga satu raja-raja podam talu podam miso ino po tinumanud dat kapagalan kapangitanan di Raja Daud nga Rehabiam tanak di siyo hinggod harot walu hopodom walu sawo onom no hopodot gundik tok jadi maita ko pakagu sugut to okay ino po hit kakitanan no kumoiso dahiti man taditit pagindalanon no kaposien di Raja Daud dit kopion tok korohian kinorohingan nga kinasunsudon no po itanak isyo Raja Salomo hali pia demina kianud kopintaron nga napalid di kadaw mantan di kahaharan nagi sawo kumoduo isiyo na po nga ako no ko karait te sawo nga ay napalid nakatangkid na gisyo mata di katumbayaan gisambot sumambah siya dit kinorohingan da suway Rehabiam tanak di siya da kusay kadaw nga adi opuso kumakinorohingan sama sekali peduli kumakinorohingan akon nako peduli opuso kumakinorohingan nga popoinda di ay sambayangan dat pagaduhan jadi itinapadi kapagulu hitit kakitanan do kaposyon iko turunan di Raja Daud hilo nga karait itit penenudan kumakinorengan tumanud ke amu sakirat ati numanud nga sumambah idi kinorohingan da suway kumoduo ino pa itinu nga kumoiso kumoduo man tadidit ay kinintalangan do koposyon koboboyhon de Raja Daud miagalidi piro-piro hatulun da sawo di siyo minang pinapaindalan dat zina miyampai di Betseba man tadidi ino pa dihit kakitanan dati dahil nga ino pa itanak kisir bobosot otuo kadite nunoritan ko di Amnon nga minangun samanggit adik tiri daw suai kairi Raja Salomo sendiri tanak kisyo nga pinapatilaw busit ay dusoh di molohing daw gisaw mo nakasawod na 300 gundik Rehabiam napay tinu nga naritan dati Rehabiam no po nga pusok kumakinorohingan sumamba dat kinorohingan dat okon ko kinorohingan
Saira karait keluarga. Nga Rehabiam no potihom hopo demualu sawo. Pero gundik onom no hopod. O kita datilad iswanggat 2 tawarik hopo miso. So no, ged o kaban kapilo ki. 2 tawarik hopo miso ayat kedua hopo iso. Nukad hiti Rehabiam opus di Makkah tanak di Absalom idi lobi kemantadoin sana ni sawo om gundik daw isian po nga minanan sawo daw po mualu om onom no po gundik om minaganak kadua no po mualu tanak kakusay o no po tanak ko tandu tok o gumudit tanak kono retandi karaiti Rehabiam ki. Oke, jadi dua na diri kumuiso pusok kinarhingan sumamba ada kinarhingan na suway i kumoduo karaitit pengkukuro kaindalanan dit keluarga diolo Salomo Rehabiam. Ino pa dia kaintalangan na kumotalu nga kita dati dat haradihot pagialan itit magyam Pinay. Magiali-talit. Magitanding-tanding. Okay? Hinggod haradihot ay kita dati sumap memberontak. Mintalangget mantadet moniki di tukad-tukad do keturunan. Kapagulu idaud sendiri ay landatid harohit bohiton di siyom yang padit tempine daud ilobi katuo hingga dat isino patim ay pusohon kopi ya di tempine di siyo. Mila datilot kita isuang 1 Samuel apa demonom. Absalom hinggod sangulo naman tadi tanak daw kusay iminamatay di tampinay daw kusay Amnon nakuro tu balas dendami Absalom kuma di Amnon tumine pangunsamang gitadi daw tandu kamun pa nga inapahit ay i Absalom no patinga tabang tabang di Tamar nga akon ko irino sigog kana pohom tokom ginumuli isyad sumapi tapa daw sendiri memberontak ailani datid amu na tumali biti komando Rehabiam tanak di Salomo pinopotilambusit pemberontakan sumap kumakin rahingan gisambo ina padi Israel dinga nababak. Di padi keturunan dinga kagalagal didit mantad ko idusoh di molohing ina padi keturunan na katilambus nga miya gali di katungkus kakitanan dati. Oke. Jadi iati pengkuroh tako diati timpu baino. Hari nakun iati napatinga sebagai Daud. Haroy di siya kolomokon, haroy di siya kinasilapan, haroy kesalahan. Saira na po di mingyadihi tanganak imanangaki di siyo miagal ko i Rehabiam manangaki tanak di
Absalom ay siyo tanak di Solomo nunudihi mila siyaman paburo imilo siyaman boroso det kot sera kotaguangit manangakih daw det kantakan miagali dite kay tanak daw sendiri ikumun dati tiada poin kah mau boros ko nga iya nga iyo dihi mimbulay ni mangkunde isuang ginaunod ay kanto do gadi ilo okon ko ilo ako gadi gulupo di pay mulok po. Jadi mentadet insana nilo haro kuasa dati det mengompok mantad ko kotungkus kotilambus dit ay keturunan dati dapat tilambus. Dondo takon natid harot kuasa. Pay pasti takon haro pa kuasa dati det menimban. Sekirot iati no petinga ay kosuangi dit miagal ko di Raja Daud sendiri. Taiko miagalilot di Amnon. Taiko Rehabiam. Insana na pula nga mila datid ampakan. Ihati ni mengompok. Kada takon na andadet ay haro mengompok kasuay nga ihati na magyari. Tu sayran ahandamanam osoro datim hirih takonod ay haro kuasa datid mengompok kilo kantakan datilo. Kadad olihuan. Okay? Iti numuti kagu olihuan at tokoy. Ang hatok otari mo ti kumun olihuan bo topot kapyo. Nga kaduhungkad ay ano lihuan ko kam tumogod ko pa kurang nga ay so na pakurayan. Okay? Jadi ay si kumun do olihuan latilo. Maiyati no buyari mo. Okay. Jadi sebagai ay imilom mengompok kilo kantakan dat kada do osilihom haro kasunsudan no montok keluarga di manangaki te kemono ngadu dati haro na po itapurimanan datid kontok ko itaguangan kinurahingan dodondo iri na timpo dati do mengompok haro kuasa dati dahilad mengompok di kantakan dim ando katilambus dat hirid keturunan dat katilambus. Iri na po nga muntok dati sebagai molohing. Nga muntok na po di tangana. O ilan dati apay ngontok kot ralan di molohing. Kada gya po nakihalod mo itanod. Ano po kontok ralan di siyom. Hinggahi kontok pintunod iri gya man dati tanudo. Kamuyan na po itang pinay nga iati sebagai molohing. Haro hikuasa dati dat ay manahan nidit katurunan dati kada dakat lambus at papaburuit sumap kinarahingan. Pengkure kuasa idi kuasa ano pa nga mantad dati daw mengompok. Montok idi tanganak sendiri iati o kita dati it nunit katangki dom kontok ko ikoposin di bolio dati kada toko paganuh dat kasiwatan dat mo boros iati na ihatid keturunan iati na mo ti keturunan dahay ongorongit ka. Akon ko ongorongit iri. Iati ibugyahit. Iri ni kuasa dati do mengompok. Memang dia na po keturunan lang malas nga na po ilulubo ka. Akaul nga ilulo. Ilan mo tapot ko pid akaul gi. Nga ipi kakakauli di nga hirinad har kuasa no mengompok iati sebagai molahing papakitad iati hat ay tulunda aparo. Iati sebagai tanganak menongadu te kemenangaki hari kontok iati ni menimban. Kada takono may turian ay hingga padi kasawgan dat
Supo akon kahiritakan no kaki. Kemana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Oh, harinya timpu diri sirangot kasaugan da i atamping ka paling kurang. Ngaharok kuasa dati sebagai tanganak hingga akontok pondaran dati. Kada tako ponaki halu dat oh iya tino pa mola hingom iya tino ya sebagai tanganak. Oke. Jadi isuang dot gereja kadau. Haro ni kau basanan dot ay momonsed ino pa gereja di nga itangawlun no may sambayang simbayan. Sakire harait kontok nga may to kono ako no iri na timpu dati dot papasimban santabit milo dati man pasimban no. Kada na dati may da gono po ilot katurunan na katalu, katurunan na kumaapat. Nga iyati ni mongompok haranit pentopot kaburu dat itagwangan dat kinarahingan. Nunu nanangku ikaboboyuhon dit apay ngontok ko opuri mananam o kita dati isuang keluarga dati. Haro kuasa nudat meningkod dada muta apa katunggu apa imanangaki menongwadu nu man petilom busok kadang. Haro kuasa dati sebagai molahing. Makianu toko dat ay panghakan da kinarahingan moy doi no pohit man dati pendalano paburuon panatasan dati nga kada dad ay ompuong girogon tumbay anto kadharo panghupan da kinarahingan sayra da man dati parikoto kumadaw. Parikoton tokoy kapurimanan kantakan isuang keluarga kumak kinarahingan. Makiano tokod pengkuro kinarahingan na manghihad santabidit kolomokon nagi koratuan dati. Iyati sebagai tanganak kadaw nga may to kono patahako kaposian dati kuman panghakan no kinarahingan. Monotos to kono sumimban haray man ko timpu-timpud umang-umangan to kadit isu anggat isi seolay sendiri nga hari timpud ihati no peti nga umang-umangan ni magyang pinay nga ilo no ngay iman dati parikato kumakin orahingan it oinsok kaposian dati moy kanuh tokod mengompok koson tabilet kantakan-kantakan dat apa yung tanud korohian panghakan na kinorohingan. Baham iadit pahitian takon natit panambarasantit tatong nabay no? Kung sikaw dot pinakinangahan no kayo? Mantadidi kanaw misi sa takod isuang sambayang. Kinarahingan sundo isong kerja surga kung sikaw dot tatuang niti insan pod nakanuhay nakapagyampay kago maya dot sambayang dong tuong nakarati ihay dot itinapot kaposian dahay nga haray kolomokon dahay haro koratuon haro nagit ay kaunsuhon dahay nga tumayan had hina kinarahingan dat mangantob manguhop dahay dat tumuliwamban ay insanan it pagumbalan ang pagampuang garagan. Kung sikaw Tuhan, mantada sa kadungno, ang insanan iti pasaran dahay kumadi so ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan natin itong bayno, hinako po, ay hari Jumaat maswab nasala mo tidot tadaw anasan ko hari Rabu nagidibay no
kangko di Elda Edson ba pakiriman ko hot video sebelum hari Kamis kangko hari Kamis no tibay na hoy. Aya. Nyanyok no matuditid antakan iti mangundi campaign. Mahin ako po asanong tatuong iya kasari di ikalansanandat alumis sa kasari nipih dati may kasuabon o posik miyampay kalidasan datinan.